kubusa uretse aho ngaho yinjijwe gorira izindi match nta gitego yari yinjizwe biba bikomeye rero match bikomeye abare AXEL banza umve ndagira ngo umva abare Mambo amechamkapa bintu byamaze guhindura isura ibintu bise bishyuha hano bamwita Richard ndayishimiye mani ishobora byose rekura baro zizamuka za zindi zambukiranya umurongo w'ikibuga mo kabiri mwana w'umurundi arayidashe gira ngo iteruwe na Kamamiyo barigendera mu kirere iragenda iva mu kibuga cya Rayon igwa muri boxi ya gorira uwo bita Aziz Kulanya Basane barayikora higarura inyuma gatoya Kaderi yasohotse ari imbere zamu uwo bita Fonganye inyuma y'uruga rw'amahina rimwe ntabyo gutekereza kabiri ntabyo gufunga yari yasomye uko umuzamu yasohotse yatayizamu kavinga baro ni masoteze mpota aragenda isekura mu nkanka izamu hejuru mu plafo barira mukundira agenda isekuramo ngo pafo shundura nazo ziti mafunguro yacu n'aya ngaya mwadutindiye ku munsi w'ejo habonetse igitego kimwe kuri aperi turashonje nimutugaburire mpora mbabwira ko inshundura zibayeho mu buryo bwo gukenera baro mu izamu zihora zisaba baro ngo injiramo zibona ikizigaburira nazo zibeho aravuga uwo bita Fonganye ati navuye muri Senegal ndagenda nca Cote d'Ivoire ndamanuka ninjira Cameroon ndamanuka ninjira Ethiopia mfata Ethiopian Airlines ndamanuka ninjira za Kenya ndakomeza ninjira Uganda ndarandinga Kanombe nzanye ikintu kimwe gusa nazanye ibitego mu maguru rutayizamu ukomeye agaragara kuri match zikomeye ni nabyo yerekanye rutayizamu Fonganye igitego cy'umukinnyi ku giti cye kiri mu bwenge bwinshi intelligence kirimo imbaraga nyinshi frappe shot ryo hejuru kirimo kabisa icyo bita Sosdobi ahanda kiza umupira ni nkubwango ni mu nkanka ni hejuru muri fire neza barayijugunyemo nebyo bagiraga ngiyezemo kuko rigani umupira umuntu areba neza ubaye nk'ugonga gato unyereye ku mutambiko ariko uhita unyereramo nyine mu nkanka mu gisenge nyine kizamu ebana igitego cy'abatatu mujya munywa icyayi hari igihe unywa icyayi gishyushya cyane kikakotsa mu hano hejuru mu kanwa k'akantu mu gisenge cy'akanwa hahantu hashya hakazajya haza utuntu tw'umweru ukazajya udushishura iyo icyayi cyagutwitse ni hashyize baro gereranya izamu n'akanwa barakara yashyize baro aho ngaho hejuru mu nkanka hejuru kabisa akaruka kameze rero mu nkanka ahavugirwa inka iyo nka aho iyo nka atasemerezo mariko arawukoze we ndayishimiye Richard baramushatse awukoresha ukuboko yari amaze kongera kwipasa Fonganye ariko umusifuzi aravuga ati umupira wanje kuwukora communication mbi cyane y'abadefanseri bagorira n'umuzamu Gadi kuko
Gadi bamurashe igitego izamu yaritaye yagiye sinzi aho yagiye. Gadi ukuntu bigenze Richard aranshije baro ndende cyane yego ayishakisha Azize Basane Kulanya asohoka aziko Basane ari ugiye kumutsinda kuko yari yasize abadefenseri. Icyo Basane akoze, Basane we ahise umupira ufata awugarura inyuma kuko gardien yari yasohotse yabonye ko yari yamwuza ahita awugarura inyuma ariko Folenganya ahita awutsinda. Yes, akarero ariko nguko akaba aruko bimeze kabisa. Minota imaze kwa 35 kipe ya Sport kimwe ku busa bwa Gorira. Matse yishiraniro, matse yikotaniro, matse kabisa ikomeye cyane. Rengura umupira, control nziza Kevin asubiza inyuma gato cyane, umupira arenga no kurengurwa n'ikipe ya Gorira. Agiye kwirengura kapiteni Muruta Victor, control, attention Bobo Kamara sizo mpira murango uburyo mereza mu ryareyo Muzamaro fata Hadime Ndiaye agwana nawo ariko arawukomeza. Mpira muremure, attention hatsi ku ruhande rw'iburyo, hatsi ipasa muremure ariko umusifuzi wa mbere gitambaro umugabo Eric ati nakubonye, ati ukuye hanze no gutereka imbere za muryango wa Yogad. Ariko umutoza Robertinho ahita ashimira cyane Hadime Ndiaye, aramubwira ati uwo mupira waruhaye haje, ati urabikoze neza nkuko nabigutoje mu myitozo, ati ni ibintu byiza cyane. Kipe ya Sport AXEL niyo gutinya, natangiye kugira ubwoba kabisa. Ubwoba natangiye kugira nubwo kwibaza ngo Rayon Sport izinjizwa igitego nane, kuko ikintu kikwereka ko ikipe iri sude yegeranye kabisa ifite imbaraga ni uburyo ikora rotation z'abakinnyi mu mutima wa defense, ariko n'ubundi igakomeza kuba nziza. Iminota rero igenda izamuka 36 niba arinjizwa. Nakubwiraga yuko rero hamwe na ikubire watsindira ibihembo bitandukanye, ariko kandi turi kumwe na Kiwingu rero ni rikeri nziza cyane ikorerwa mu gihugu cya Tanzania, ikabizanwa mu Rwanda n'abavandimwe bitwa Come One Come All. Aba bavandimwe rero bakaba kuzanira iyi rikeri nziza cyane, bayisanga mu mabutike atandukanye, mu marika store, mu masupermarché n'ahandi. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B1 102. Ukeneye kurangura hamagara 0789 16 76 58 cyangwa 0781 18 28. Atanse gatanu turembezo mu Basane kubita kurosha umuntu ava mu ruhu. Kufra ikipe ya Sport rero kose bakoreye Aziz Basane Kulanya mu gihe bagiye gutera iyo kufra. Ikosora ni ikinyobwa cyiza cyane gikozwe mu buki na tangawizi, urakibona hirya no hino mu gihugu. Bayikoze muri kaneta nziza cyane. Ubu ngubu ku 8,000 urangura ikarito harimo amakaneta 12, bivuga yuko uyirangura 8 ukabonamo 12. Mu mujyi wa Kigali no mu ntara hose barahari. Ukeneye kurangura ikosora hamagara 0782 89 12 61 0782 89